يو از دبيجم نحوجة هوقا مصرفات دردخي. Aha. Ya esterd bejim propaganda ma tu fêm nakî. اي تمام نها قزانجا مجي باشا حوجة ناكا وچوين هاتين جي باشا ها. Tu çi qas reklam û propaganda bikî ew qas çûyîn û hatin zêde dibe. Yani çi qas reklam ew qas pere. Te tiştek da wan kesên ku rûniştine. بلي واتنا بيني والبروانا. Divê em reklamek wisa bikin ku herkes xwe li qafeyê me biqewimîne. ما تخير چاوة چي. Xêr e ez benî xêr e. Tu reklama xwe baş bikî heta ku ew turîstên tên Amedê jî wê werin vira. ابي بخودت راست بيجي دفي ام ريا توريستا جي بقافيا خو بيخن جبركو اوك الزبل برا قزانج دكن. Ji bo ew turîstên tên em kovarek rojnameyek biyanî jî bînin. يو اما كان حم بكرم بلال بردسي مبن كانجي هاتن رونشتن اما دين بروا. Erê lê rojname û kovarên kevin deyne ber wan ji bo carek dinên. يو تدبجي قيوي هالروج ورن حوجة ناكن بكرن. E bi telaq tu ji vî karî fêm nakî. Heh. Rojane ne fikre. Ez li pey mezinkirîn û şûbeyekê qafeyê me tu hîn li du perê rojnameyekî yaw. تكو شو به؟ Erê lê şûbe. Ez difikirim ku li hember çemê Dicleyê ez ciyekî mezin vekim. Dema meriv lê rûnên ew dîmena xweşka Dicleyê li ber çavê wan be. Her ku çem biherike li ber çavê wan wê ew jî çay û kola û qehwe biherkinin di qirka xwe de. لي اس Tu çi? اجي شريكم. Ya tu qey şîrkî emrê min yaw. Em li vê qafeyê şîrîkin. Qayqa tevdû nabîzim makker. Na babo na bevra na peyven hevdu goda nakin loma. Çima napeyvin? Malalın. Babo. Tamam keçamın tamam. Malbata tuqadı ki ez nastikim. Jiber ve min bi qarf bersivand. Ew roj min diyawan dît ew ji min re qal kir tu zanî. Tu bibînî jiyana wan wisa tevlehe wisa bi zehmetê. Bar bike gelekî gunê min re pêtê ha. Keçamın. Sûcê kesê divê de tune. Bela heq negotine. Mal mektebe. Meznê malê çawa bijî. Biçûkê malê jî wisa dijî. Ya li ser koka xweşîn tê. Walla ez gelek ber diyawan dikevim babo. Jinek wisa baş wisa delal. Ev çer sale em cîranê hevin hê carekê ez jê aciz nebûme. Lê yêdin tev ji hev xirabtirin babo. Tu bibînî walla divê mirov wan tovke suarê remoqa traktorê bike û bavê jê çem. Ma keçamın tuşu diki. Ez yedi masiyan naxum. Ew çima babo. Ma güneyê masiyan çiye? Tu evde o zarokê wî bera çem bidî wê masiyan jî yinê qumarê bikin. Wala ez masiyan kumarbaz naxum. Walla tu jî rast dibêjî? Keçamın eger evde mirov bûna di nava malbata xwe de rûniştene û rêya rast bi ber zarokên xwe bixiste. Walleh rast e. Me hê nebîstiye rojekî di nav zarokê xwe de rûniştiye. Evde bu xwe jî rojekî di nava civakê de rû neniştiye. Ji niha pê de jênekî zor wê biguhere. Gotinek pêşanê divê kurmê şîrî heta pêrî. Ji edeb û toreyan pir dûr e. Ê zarok jî bûye awayê mezin dimin. Mirovekî esya xwe wenda bike tu xêr jê nayê. Dê bavê meriv çi xwarinê deyne ber zarokan. Zarok bi wê xwarinê mezin bibe û bijî. Tu ehlaqekî faqir, zimanekî şêrîn, örf û edeta xweş deynî ber, zarok bi wan mezin bibe û bijî. Lê tu her roj sê dana heramî, xirabî, şerê pevçûnî deynî ber. Walleh wê demê romorqa traktorê jî têrî nake tu wan bar bikî. Ere walleh. Ez bawer dikim çem jî wan qebûl nayeke. Bavo, farqa Bêjing û Seradê çi ye? Kaça min Bêjing ew ku kunên wê hûrikin ew e. Serad jî ew ku kunên wê mezinin ew e. Ew qirş û kevirên ser jî ên wekî kendalin. Te fam kir? Kendal, were alîkariya dîlberê bike. Te bavê min nebihîst hê.
Ez kera dibêjim ho. کروکندا تو وەکە دینان خویا دکیە خۆ بخۆ دکەنی خۆ بخۆ هێرس دبی Ne wek dînan wek serseriyan xuya dike wek beredayiyan xuya dike. کەندال رابە شکیرت بێژم چه؟ Çi? Dibêje wek internet kafeyan ciyên wek peyamxaneyan telefonan jî wê ve bibin. ولا Wella. بابو ام فكن وجبت كانت چتر با ئەرێ وەڵە ئەم vەکن و تێژ بکن سەرۆکێ کۆمەلێ همشي تشاوا Erê wele hem jî çawa. Tiştek jî te nayê. Tu nikarî tiştekî jî bikî. Lê eger tu dixwazî here îro civîna wan heye li derê çî. Hadi. ولا ازهره Here û vegerê de jî delal ji dibistanê bigir werî tamam? Hadi. اد ناچم چما دیر بر ناچم ئەس ئالیکارییا باڤۆ دکم و هەم jî karî باڤۆ heye wê derkevê ez li virim te here haydi اد ناچم یا چما دیا من ناچه بلا روکان هره بلا کالی من هره یا چما تنه استین بیراوه چما yani tu fedî nakî ne wisa ji bo wê kalo çawa dibêjî biraw herî اره ما چی بویه کال ما دکاره Ya ez şaş dibim ya. Ya ez şaş dibim ya. Ça tesîra dew bavan li ser vî camerî nebiye ha? Ça li ser Kendal efendî çê nebiye ha? Kendal zûra be here. Here delal ji dibistanê bigir hadi. Hadi. hadi rab here zû یا خودی خاله ev dirgerim tu diçî ku? Ez herim cema valê tu xwe ma karê kitêbê min e Na karê min tune ye lê miqala qasim bikira. eger tu ji xanê wan acizî bi min re were Werim ku? were cema valê min Wî? Mawsa dibe jin çawa tên civata mêran. têne jin jî têne civata me ne civaka me ne jî civata me ne amêran têne ye keça min ji bo bijartinê civîna me ye dibe ku ez dereng werim hûn xwarina xwe bixwe Tamam baba olur be. شو بيمن؟ وش ده تشوها بسم الله دواي باري بها تزرابي مقطع توبة Xale ev dirgerim ra nabêjim. تليزي تشوها Kor bûye çuya kafe vekiriye hem jî bey min dur rejmire dibêje. قافة ذاكرية Erê deka hûn bêjim. Ez ê wî nefetsînim çi bikim jê? وي دالقينة Wî daima ev der İran em wê bidaliqîne. ايش خو اصلك كوازي ايرانية Ez. Gameşê te çi kiriye disa? Dilşa, te jî ji Qasîm re got gameş? Kevê, hengî te pîraxanê gotiye gameş kete ser zimanê min jî ha. Na, ne gameşe, ew gayê ga. Hem jî gayê bêqloç. Xaltiya xanê, ez ne ji Îranê me. Lê kalikê û kalikê pîrika min ji Îranê bû. Vah kevê tu çû ji ku derketî ha. هلا بزش هلا بنيرة هلا ورت اليوم رش بيد بيجما Kayra. Vah. Da ez te bibim acilê. دبي دهرة ليه هلا كي خمتك تدبيني حنا كي خمتك تدبيني روكن كي اشترت بيجم هشبا تيلي عم ديشي Da çima henekê xwe bide bike? Ma haya wî tiliya te heye. La Qasim tu qurbana me bê wekî din jî tiştek nabêjim ji te re. Bila şiş tiliya te re jî here. Madem ku tu vê dikî, tu çima ji min napirsî, tu diçî xelkê re dibişirîk. Deka bêje, Qasim dekorasyonê çi fêm dike? Dilşa, tu dizanî kafeciyekî pir xweş e. Cara yekê me Qasim tiştekî baş kir, ev jî çû xelkê re bişirîk. Dilşa, rap em herin. Em herin ku? Em herin kafe. Wî kevê ma tu dîm bû çi karê me hê li kafê? De hayde lê ez pir mirak dikim lê şîrikê wî kiye hadi. Kevê îja karê me nema em biçe şîrikê Qasim binêrin. Baş xwe bû êvarûnê şûra xwe. Agirketiye dilimin xewneke beçavimin Beşir, ma ekidin müzik tune ya ondan müzikin arabeski bimedinin godar kirin. Çima çi müzik heye? Beşir, ev tam 2 saat ondan müzikin arabesk bimedinin godar kirin. Çi bu ya? Hesabê te ne here bedel keve here. Beşir, bedo rast bêje. Divê em muzîka modern li qafeya xwe bidin godar kirin.
Ya Kavi Sağa veke, Mehmet Arif'e Cizravi veke, Meyrem Khan veke. Na bedo na. Müzika modern em li guhdar bikin. Ya biremin tişter jeberda. Klasikên Kurdî bêje, klasikên Kurdî hîn xweştirin. Kesê nizanmê bêjekayî bedo di nav müzikê klasîk de mezin bûya. Hîndo bu tip arabeska tu digeriyayî te çi zûş bîr kir? Biremin ew berê bû. Min rastî din min dev jî tava berda. Na. Em müzikek biyanê guhdar bikin. Ya serê sibê de te jî dûvê biyaniya girtiye û tu bernadê. Kovarên biyanî, rojnameyên biyanî, müzika biyanî, xwarina biyanî, serû binî me bû biyanî. Bes êdî ya. KK5 çiftkarı kışık evde mi? Ya kişik tu ne eze kasekî dîwerim. Beşir, He. tu çima nabêjî kişik tu ne? Natiye çi bikî? Ya maşkuzan mı öyle bir kişike bileysin. Acı tavlaya bidim o bilab tavlaya bileysin. Ne KK5'inden fazla bir kışık evlisin. Ya kişik tu ne? Eze jwara okey benim, okey bileysin. بريمن فهمناكي قي ما قلت كشك كشك اگر تو نبا تشتك دينا بيجا Kişik tu ne ya? Bu ne çi bak onu jwara bil. Tiştek tevenden 5 iş. Beşir, ma tu wisa müşteriyan dinêrî. Tê wisan kesan tînî kafeyê he? Ya divê hûn tiştê girêdayê vê civakê bînin kafeyê. Aha. Mesela kışık. Listikame divê hebe. Aha dîsa mamosta bedo dest pê kir wala. Agır ketiye dilimin xewnake ve çavimin. Tu piçekî rûmetê nîşanî min bidî çi dibe he? Berê tu rûmetê bide min tu. Kendal. Tu dibêjî qey Kendal efendî ne ji vê malbatê û delalê jî ne wek xuşka wî be. Dibê Gehê ew qas kar neynin ya. Ve şuna pilavê min jî nehiştiye. Tu dîsa dibê çi Kendal? Dilber, jiyan bi serî rakirînê bû heye. Divê ku tu xetekî xwedî îrade û însiyatîv ku Kendal nikar becardin tiştekî ji te re bêje. Eger kes delal ji dibistanê nagire, neşînin wê. Herê, ji xwe ji kesayetên ên wek te re perwerdehiyek taybet lazim e. Kendal bê terbiye ye, mezin û biçûkî xwe ji tiştekî neesibîne. ئیساڵ دەوێ ئەم هەژمارە پارلەمانتەرێن خوا زێدە بکەن. ji her salî zûtir xebatên me dest pê kirin. Ê bavo xebateke rast ji xwe wê encaman bigire. Rast e. Çıkas xebat, avkas parlamenter. Dikkat çi dişe? Tu çim xebatê? Civîna meclisa jina heyro. Baş e. Her. Çıkas xebat, avkas parlamenter. باشه هر Xanê dîsa dest pê neke. من دست به چه کریه Kendal. Lo Kendal. Ya dezkem dereng diminin. Hûn ji çi dereng dimîne? Kalu karek me piçuk heyem jivî dereng diminin. داره و چی نه کاری ویه و نه جی کاری و دقته هیچ مانع چی نکردن بجارتنی Dilşa xanê rast dibêje. Cebar û Kendal jî bixure bibe. Bila ew jî bixebitin. Na bavo na. Ez qurbana we hûn tiştê heyî xirab nekin em ji we tiştekî naxwaz. Erê Em zaf dixwazim bixebitin tu jî. deb xatirê we ez ve derket. Kalu. Ez çi dibêjim tu zanî? Yani esasında ew parlamenterî yani hewce ya Kendal ev 2 saat bû ya çi dikî li wê derê ya? Te tiştekî digot? Min digot. Na min digot. Kerem ki wê çexê bêje Galê Ebdülkerim tu jî hecêb ya. Kur'an'a te ne digot? Esasinde, mesasinde, gereksinde, mereksinde. Ha? Yani Kalu ez bêjim ji we hemîya re parlamenterekî wekî min nehewce. Yekî wekî te. Ew qas projeyê me hene? عبدالکریم تو شکوسا نکن به خود وی سرشونه که ولات بفروشه به پارلمانتر Wî got me ew jî kir parlamenter. Di parlamentoyê de pênc sit hev cebarine. Ma nebese. Yani Kalu pîrê wallahi hele sibê dist be hele ez bime parlamenter ez ê van gotinê we yek û yek bînme bîra we. We dilê min şikand ya? Na kurê me. Dilê xwe negire. Em ê te bikin serokvezîr. Kendal jî bikin baş wezîrê te. Em ê xanê jî bikin
وزیر تی جنا برپرسیار لا حول ولا قاسم جی وزیر تی عبوریه و بشیر جی وزیر تی کاری هندر قنبة بدورة شكل بديتا Seri dü peyvi vi, beşir ka filan tişti bine, beşir beyvan tişti rake, beşir te ev kar çıkır. Maka ez nizanım tu tişteki jimin vedi şehri. Tu bejekay havali vin jimi çetire. Lav viya karş destemin ne gire? Şıha Kasım do qala kafaya ke mezintir dikir. Ez desti xazu bikir. Ha, Kerem kir kahve yo. Eyvallah desti. Kasım, bavariyat eş kude be. Li Ahmet'e keseki ku ser mira kahveye çiğ bike ez nas nakım. İşber ku eş kare kafeye baş faham dikim. U bila kes ne beje ez kare kafeye mafeye jî bikim. دستي تساغ بمالات آوا روش نا وقاجي خرابلو چوان خرابه قاسم کال قلبنا را بيرو شوان چوايه جبر كنتو ناف كار ديتو نابيني Divê merîv bêhtir bixebte û karê xwe paqij bike. Tu çi dibêjî beşîr? بنر قاسم يكو دولمند بن قول نادن قال لي قال دناف خزانية ديه يكو كارمنت بيتر دولمند ويكو فقير جي بيتر فقير ديمينن چار خوان بفيا وايد قره Da kes ji birçîna namrelo قاسم ده هرامامه در روشا ابوري چما سرا راسنابه چما ابوري د دستي چن کسان تنه ديه ki aqilê xwe bişixulîne ew qezeş dike. نوساي قاسم نوساي كي آلي قري وان به درفتن جبو وان دردخن لي كي كو غزانه به وقال خو بفكره چه دسته وان ده به حموج دستان دگرن و استنگان لهم بر وان دردخن Nalo ne wsaye? چاوا نوساي ان وساي کسی کو لهم بر وان خو راگرن هر تشت سری وان منای بیراته چند کارمند لهرمی هاتون کشتن Beşîr kajmera dew bîne. Ya dev hinsar ne bu ya? Ez ê biskidin ji were çay bînim. قاسم کی پشتوان مز بده کاری وانه منای بیراته بده کو دولابان جیمینی کار نات کرتن Kasım, atölyataya konfeksiyoneci ne girin gidi kareye baş diçu ha. Keko em xwarinekê bixwin. نامالات آوا قاسم از دنیرم جیته کار جی باش دمشا Erê wisa lê gelek zehmet e. Keko em tawayekî xweş çê bikin. Beşîr pir xweş çê dike. Em ê bavê ji firnê. Ya Kasım, ya mavder lukunte ya. Destê mêvanê xwe bigire û bibeş derve xwarinekî bidiye de. کچی او چه اونت بخناوی خوارنی لی خیرونه نوشتنه he آخ بخود از هاتم باجی از برچیما چما پیره پشتی کوتاتی باجر دقت تشتک نخواریه ما تو برچی جنابی نه چما زی برچی بینم شخواست تیرا دلی خو بتونه دخم کوران دخم آخ که او شوربا پونگه که دامهور خودش هر چه بینام تنگ بله که حالا تلفونه گند کزین کی با آخفم برکی بینام درکبه دقا کی پیری آنها دستم نه ولی از کا وقتم بگیر آخ تولک نانه چوچه شتر ببیجم کرنک آخ تمام آگریت تنوری خست بین نام بلند بو اما تنکتم باجیره هر تشچو بره بريمن والله تنه يا بريمن والله ده بانو demiş tane biz pano demiş ne benci pano demiş tane ya nahane karim heyaz paşa tamam boyum kusur nemezin tamam hadi serçavim serserim جبارا کی بو ya havalı kimin ya o deve ceyranıma birine benci pano denip demezlerim ceyranı xorazın müşgule tüne şu اللي جا من هيا تا چما وساغوت براستی جاي قاس بريتا تنا يا قاس بريم هي ليش نوي پرجبرا نامینه کالی بگراز بدموی توی نازنا کی ایمان ها جا کو از ناس بکم ولا تفهم ناول تلفون اخو قرتيه ولا قرتيه؟ اي والله تو مالا ود زانی والله از چند جرا چونی از انا هر مس پیدر ناخم یا
از پیش را بگیرم که تلفن خو بکرم از این مسئله حل بکنم قد مرق نکه او بدون Ez nizanim bajar wa diguherîne an hûn bajara diguherîne xira dikin. Ya em du kes di nava sakoyekê radizan ha. Em du kes. Rab. Rab ben nişan tabi dedim. Ya em du kes di nava sakoyekê radizan. Ya tu çirkin. Leka. Ya dedim tija acayip ya. Aynı usa. Çi busa? Ve çad kırma. Beni birca bizine de ha. Em aynı usa radizan. Ya vallahi تعجبي dedim ya. Ya. Belavê me tu ne bajî yek min dixistiningê xwe yek hevalê min dixistiningê xwe. An jî ji me yekê dikir pê xwe diçû sûke û dihat. Vallahi xezaniyekî arabesk. Hûn bahar bikin jî wisa bû, bahar nekin jî wisa bû. Aynı bi wê awayî em razayî bûn yek hat ku me bişelîne. Hemaçî ve hebû. Tenê bi hev diya cotek pêlav. Elê pere? Ez ew kes pevçûn. Min ji hevalê xwe ra got rakef. Hevalê min raza min ew kesa qewirand. Çû dîsa ew kesa tevlî sê kesên din ber bi me ve hatin. Tabii te dîsa hevalê xwe ra got û razê. Ne wisa? Bi şeref min tenê bi serê xwe ew her çar kes qewirandin. Hevalê te jî hê razayî ye? Aynı wisa. Tu rastiyê bipirsî hinek ji xewê hez dikir. Lê ev jî rastiyek bû. Dema ku li cem min dima bê xem radiza. Dûre çend kes hat keke vedo? Neyse ji xwe hûn bawer nakin ez nabêjim. Dovre jî ez qet ranazam. Li bendê mam heta sibê. Bi wê awayî nekarî me bişelandana. Heta serê sibê ez wisa hişyar sekinî bûm. Yek hat min wisa xwe bi dizîkî avê te ser wî û min qefalt. Di binê me de dikire qîreqîr. Digo bedo min berde ez eyome. Hinek ma bû ku min ew bixeneqanda ji hêrsa. Çîrokek gelek baş. Vallahi te efsaneyekî bedo ya. Ji birçîna xewa wî nehatibû. 25 kuruş pere di berîka min de bû min ew dayê. Ez mecbûr mam min hevalê xwe sedûr rakir ji xew. 5 kuruşî cem wî bû min ew jî dayê. Ço ji xwe re ciger kirî. Nîviya wî jî nexwaribû. Ji me re anî. Rojeke zivistanê li derve ji sarmayê mir. Vay be. Aynı wek film. Lê nexiriqînîr û ne jî hûn li gor çand axlaqê civê civakê tev digerin. Ez ji we re son dixwim dema ku ez li taxê dimam kesekî ne dikarî û ne diwêriya li der axlaqî tiştekê bikî. Hevalê min jî ne diwêriyan. Lê îro erê kêmasiyê min jî hebûn. Ne ku tu nebûn. Hayra her tiştî guhere. Her tiştî guhere hayra. Gendal tu jî zêde diguherî ha. Vah vah vah. Lave emo zewciye gelo. Nale hiç dejber tiştiyamam şkaru sago. Tizani vakta zevacat dilberam cihatiye. Çi? Ki gotiye dilber naxwaze bi zewce? Ki gotiye? Wala dixwaze û kezzeb awiş derveye. Ki gotiye derevat ke. Cane vere ve kafe ebi bine çay ebi bine kafe ne ni 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 ne ni 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 ne ni 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 ne ni 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 ne ni ni بخيراتي كوي كيف خانم تبخيراتي تشوف çay kahve kola Cappuccino bine. Kasım cappuccino için رو قهوة قهوة Kasım, ها liver cappuccino tu neye? شواتنا Espresso jit neye neyse? Ha, hun ji hek der nakevin. Maka hele biner. Ma ev masa û sandalye liver tên xet. ما ناين Nayen. Tu bey min tiştabı ki evsa xerab çe bibe. كيف خانم والله ما سيما پر خوش كهله ببینه شخه خوش تبخوازه حالو بزیفرینا حالو بزیفرینا كرو قهوة ترش Na.
ev boyak jî çênabe. Maka alepne, kaçma camekane ve perde tüneye. Mamile çava rahatı li birûnin. Ji her kesire xuyaye. Haya tu atif ra çi? Makare de tünel mali. Na, tüneye. Ma tu çuma ne şi mala Şeyh Mus? Divê hûn tev biguherînin. Ez ê konseptek nuh bidim pêşiya we. Kasım gibi çıkmış. Yo de idare kelo. Divê ev kafe otantik be. Ne ormantik ne lazım iş bana? Kuro ne ormantik cahil, otantik. He. Hayran her tişt digwere. Tu tişt nevek bereye. Divê em jî bigwerin li gorê wê hereket bikin. Ya nizanim çanda berê, xwarinên berê, adetên berê, ya ew kevneşefiyên berê mirovan bi sînor dikin. Ya tu ji zêde diguher ya. Ya ji ev kar û pîrê me qet nayê gwertin. Qet nayê gwertin. Divê mirov وعليكم السلام مستر شعبي مستر سلام إيه والله عزيز ماش بكم مستر شعبي مراتي ما خير زيارتهم قاس دستي ما ماشتكه kalo bi xwedê me ew qas bêriya te kir ku mi got dema wê were ez jî têra dilê xwe destî maçî bikim. قالوا تقول زيارة ميارات نقول فادرق زيارة ميارات هنا قال لك ايه يقفل نيز ميزو تشتكي اللي قلنا قمقمو كي شما تدبرسي يقولون جوكو يعني مشارحة في هفول ما قول ام بقى مسألة قالوا لو يدري الدارة وي اوكي زيارات مزنة بله ew dara çend saliye? ايش زانم بينجا حفتي السالية قالوا ادبجم kesin heyeli dına ve darı da hinguli aşkuna. بله ليه تشكو تزاني يا قالوا تنشأ شنو زانمكو خلا حجي دارا چی او زیارت؟ Vallahi pirsek pir dicih dema. دارا بروية قالوا استد تشتكي برسم نافي وي داري چما قسنا قمقموك يعني قمقموك لو داري زيدا يجبوي لا حلوة لا ايش زانم يا قالوا ما عرفش تشد برسد بجي تشد زانم او سنابه Ez jî wan bersivên dawî neacibînim. خلا حجی لور پاروکرن حسکرن وان تشتان هیه؟ اها aferin ji te bedo heye him jî zêdetir heye kesên ku derin wir ji bo xêra xwe tiştan belav dikin gundî jî yên ku tên wir re xwarinê baxarinê tînin pir qelebalığı çê dibe gelek çê dibe zêdetir rojê pênşem û înê dibe Merev dikare tezekî li ser vê gundî binivîse? مرد دكاره هذا هنتش مش بخره ورا بفروش هجي جبار او خلا حسکرنه و پاروکرنه دیگه تو قالا فروتنه دیگه قالوا ابدا الكدري di navbera bismillah farqî nêde tu çima pirsî اوی دکانه که بکله ور ji bo xêrê qezenç bike dibe او جبوی بازرگانیه قالو به برجوندی قروشک و تشتکی خانه ده کسی me berê nanekî xwe jî bi hev re parve dikir piştî ku zevî çilîn û danî ser benderê her malbatê kodek an du kot zat genim be nîsk be gilgil be di dan malbatê xizan Gelek balkêş ha. ده چی خوش کد قالو یا lê hûn hevalekî we di tenkasiyê de be pêdiviya malbatê ku bi tiştekî hebe çi dikir Di çanda me de dema mêvanekî were malekî ne mêvan ji mazivan ne mazivan ji mêvan aciz nabe û bi hurmeteke mezin wê mêvanê dihewînin. Di çanda me de mêvanperweriyeke mezin heye. kesin dibine wê darê da zêrhene sedî sed واسدم دي سيازم جبر فراست ye kezi xwedî feraset dekşaş be û xwe nas nekir be dema ku rewşa xwe ya aborî rast dike hinek jî bîne azadiyê bi dest dixe wê demê nizanim ev çi Rastî ev bêjî ez nebawerim tenê sedem ne ev wekî te got feraset e her ku diçe li başûr çanda kurdewarî tê guhertin jiyanek Emerîkî û pişaftina xurt li wir tê pêşxistin
Sedema mezin ev e. اما خرابه جیان آمریکایی خوشه راسته کسین وکی تا خوا ناس نکه استاد فکره بری خوا ناس بگه دورا لجیانه چه دجی بجی لی بری هر تشتی خوا ناس بگه کو خواندانه کیت تمام خوشکم تو چما تاخد غیدی چه بو چیه Cebar da çe başur ve pişkiriye bir de sarıldana gelili var. ایده باشه برا هره دای بلا هر لیبیا جی پدویا گلی جی پی آیا همه بلا هره لورجیلو راست ده valla Halem Merve ki internasyonel. Yani esasında yani براستی حوجه yani وی براستی جه فکرکی نخرابه دوی پترول لیبیایی به خودی نمینه اثرم چه بکم گلو از سبب قاسم و بشیر رو بشیور ملکه و چت بیشن چه بو؟ ها yani çavmışım yani o kunji dizanın az مروكي قالك مرو حزم يعني وك قال يا عبد الكريم جيكوت بفكر قال يا عبد الكريم يعني انا ها ازتو ام نسال حسبي اخوانا ام هيدي دچن حيا اخي ليبياي Şuru merta. بلا شروع مرتال دسي بدا ام دچن و ام دنرن چه بیرن پترونی درد کبن بشیامه ام دی سال سهر حسبی خود دی سال دچن بالا خود دنی چه لدفدورا بیرن پترونی کسک تونه ازو تو ام ناوی خواه خیز دکن سرورا ایدی او بیرن پترونی دبن اینه Cebar hem jibo çın Libya'yı. Jibo rızgarıya gelin Libya'yı an jibo birim petrol ya. قالوا ام جبو حرد يا جديشن بفكره كو ابوريا مرف نباش به مرف نكاره شربكه جبو جبل خانه يجي برا لازمه جبارو نكت النوا باجر ازو قال عبد الكريم نسال حسبي خو هيدي تمشن هيدي تشن نوا ليبياي هيدي تشن نوا ليبياي هيدي تشن نوا ليبياي چی ما عبد الكريم تبي بيني بسام شردك بسام قالوا ام دشن اس باشد بجم بكشرولن قالوا من باريزه قالوا من باريزه بشور من باريزه Cebar ka peşiyame binere. Ma tuan tankana bini. Le şuri desti khu binere u le tanka binere. İja tuçu biki Cebar. قالوا بقرة Ez ben agerim. Ez şerbikim. Ez ben agerim. چما تجی کسی کش با آزادی خواهتین کشن چطوری؟ ها کرمک یا به فکر من و گوارتنا چایخانه تشک نباش کر یا و کاش دف شایخانه برده اف چند مهمت ندیدی تلکو بوی؟ از چوبم کار اف هفت ماه در وای آمده بوم الوادره کار چاود شو؟ یا ماوی چه وابه ام دشخولن ناشخولن به چه وکیل مد نرن ای والله نهار تویگا تیراخ و پرانی نه یا و چایخانه چی ما گوهران؟ یا و کاش دف شایخانه برده قاسم اف دکانا کلکا ما کری و ما چایخانه ورگران ده کافه ای کافه نجیه که کوهر که سویلر رونه؟ چاوا کافه باوریاتش خودی به جنتین، کالتین، پیرتین، زاروکتین، هر کسی ها او دیدم که نزدیک ده امی کافه ورگرین تیسته که سوسیالش بوی کو جوان خواه به پیش بخن از نه باورم لی تو سات فکری تو برایم نیبچوک سردار ناز نکی؟ چاوا ناز نکم گلک جارتی جمع ای سردار؟ aynı melekete ki bu lepşi kol amade dershane bun pera kafe و kafeterya jive bun gühna da titişki اما سوچه کافه نه یا ya serdar devş khondun mendune berda jimale derte dibe çim dershane çe kafe rutine medxapine gavate maleji teve civata merunane یا ما کافش وارد بیجی نچم جواتا مالباتا خورونه ya یا serdar neye ki usabu kıymet da merva haya wiş malbata ye bu ana dibe tane ez جخاين غو بشر تتشكينا فكره ماس چبكم تدبيني الچل برزل مزوري خلقه چم دشخولم پراتينم ترايناكه دبي مجبور لما بنيرن یا مادم ناخوینه بله هرش خوره بخواه يا ناشخوله ها ناشخوله
Tamam baba her ezel ber dikane bimînim. Tamam kaça min ez ê herim. Lê hin tişt bayê wan hat guhertin tu dizanî? Çalê ew turê şekir ew ê mezin ji 22 bû 25 û teneka rûn jî ew ê mezin ji 22 bû 28 û ya biçik jî teneka ya biçûk jî 15. Êdî ji xwe etîketa berê bifroş here. Tamam baba. Neyse kaça min neyse. Bi bahayê berê bifroş here. Ew zemê dikin ez nikarim bi zemê bidim ser û bifroşim. Baba xwazî hikûmet û ew karsazê ku bi dilsarî zemê dikin wek te bifikiriyan. Yes. Baba fırıngî organik e? Kaça min gorta ew organik in. E hemû wek hevin û rengê wan sorun xweşik in. Lê binir û ew qas mesela ekolojiyê dixwînin lê dîsa jî çi organik e çi ne organik e pê dernaxînin newse. Her tişt bi zanîn û xwendinê pêk nayê. Her wiha bi tecrübe û bi pratikê jî pêk tê newse. Lê binir di vê mehê da firingî organik derneketine yek. Du firingiyên organik ne wek vana hemû wek hevin bi qasî hevin û hemû jî sorin. Di nav wan da yên biçûk jî hene, yên rengê wan hinekî zer jî hene, yên rengê wan hinekî pembe jî hene, yên wek vana sor heta sortir jî hene. Newse firingiyên bostanan û ê zeviyan wisa ne. û her wa dema ku tu setînî ber pozê xwe bêhna wan xweştir tê heta dûr ve bên tê. Dama wan jî çi qas xweş e. Lê Bijî baba bi rastî te ji mamosteyê zanîngehê xweştir got. lê helbette wisa be. De keça min va ez terim hadi. Hadi xwe baş binir. Var mı? Kerem Gezelal. Ez başım spas tu çavayî. Çima ne başî? Mixabin ez nikarim werim. Kes li ber dikanê tune ye. Ez navnîşana dikanê bidim te tu were bira. Dibe? Çend maseyên gilover wekî zikê qasim. Ji xwe tu wan didî ber hev merivan ji hev dernaxîne û masê wan dizivire. Çawa dizivire? Awha dizivire. Awha. Erê awha. Dev ji bana berde. Ka dilşalûk ye? Çiye meclisê wê be parlamenter. Bê bi xwedê. Keçi çiye meclisa taxê ma tu nizanî. û xaltiya xanê çavê min qet şirkê qasim negirt. Navê wî Beşîr e û çavê wî jî ciyê xwe de dileyîz e. Ez bawerim wê qasim bixapîne. Keçi çavê wî têkeve bin nigê te. Ew xêr ne diyo çawa qasim dixapîne. Ê ji xwe şansê qasim tune ye hema çavgirtê xwe davêje serkar. Keçi dev ji wan berde. Mîro telefonê gund kir. Got gund xweş biye, şîn biye, kulîka vekiriye. Tolik derketiye. Mi got ji bira hinkî tolik û çend cure giya bişîne. O hinek jî çortan û nanê tenûrê bişîne. Keçi kevê ez îştira tiştekî bibêjim. Lê tu kesî re nebijî temam. Soz bide min. Keçi soz bide lê? Tamam sos. Lê zû bibêje ez ê herim karê min heye. Wexta Şêx Muzwan Koçî Amedê kirin. Dilber gund jekê hez dikir. Bê bi xwedê. Lê dema jê hez dikir hê sebî bû. Gava hatin Amedê û Dilber deriyê dilê xwe ji herkesê ragirt. Carekî dinê qala zewacê nekir. Lê zewa xwestiyê ku dahatin jî bera wan didan. Ne dîşt tu kes bê bixwaze. Îro min telefonê gund kir. Me got ew hekî Mervê Ebdilkerîm heye pisê pis mamê wan ekîne. Me got hela binêre dilê wî û zewacê heye an na. Ku dilê zewacê hebe û telefonê min bikir. Xaltiya xanê Dilber pê bihese wê aynı te bikuje. Keçi tu nebêjî wê ku pê bihese. û sendelê wan jî qet nexweşik bû. Sendelyê çi? Yên kafeyê. Keçi ma çi xêr ji masê wan ê zifrandî dinê jarê sendelya bibînin. Xaltiya xanê min tonek şiret li wan kir. Mi got ji xwe re quncikekî şarkê çêkin û tiştên yên kevin yên gelerî bînin. Ew tiştên yên gelerî nakin mala xwe we dibin dikin dikan mikana. Kawan konên eşîrê mezir. Erê wela rûniştina wan nadim tu tiştekî jî.
ولا ما من درع داني ذكر ما معلفة داني ذكر اشترى بيجم ما دو ذكر ما شكي ما دكاواندن ما سفري العردين رعب خصن أندر دوري يروي ذكر آخ بدو حلابي بشير كاتي على باب استاندانا چبو an pelete tene nekir. Hele jabbar deyin bike u bistine. Kavne çi bakın. Beşir cimara çay bine. Bılam hef şekir bey. Çi hef şekir? Ya tet hayata kuda çayına bak var ya. De topamın babeci ya. Kapsana zeynerim bike. Na Bremen. Bedo. Çavim fiya ne girt? Ne ek sağlama? Ya eğer kum merevba usta tevdigariya. Beşire mereve getirsuneke. Dünya ve hammil lise perene pera. İçime hun tene kafayı. Hem naibe Bremen hun tene kafayı rudinin. Maçım kahve mahat ya. Ya necber ku kafaya estim. Tudzani ev derbere çayxane bu ez u cebar her tim dahatim ver. Ha, eviye baş bizane ku ey cebar jre derdixe. Beşu ya beşu. Jiber bi ez nahilim bre xwa cebar bi tene hilim. Bedo. Kavne çil ber bukun. Hinek bastika gündeyne ber. Ya evder kafe. Hinek şbara modern bin ya. Az jora bastika gün işku binim. Anun haneke xob medkin. Na Bremen na. Am çimanek gıbt etkin. Bastik tünne ya. Hinek nuke qalan deyne ber. Çi? Nok? Nok mok tüne. Tiştek tüne. Rabin her sefer. Madem tiştek tünne de çimadı birse kabla mavra. Edi bavê min û diya min li hev nakin. Çawa? Hevala rûkin. Ez ji navê dernayêm Edi. Ez xetîmê me. Min rêyek nedît ki. Tu bora ne axvîqê? Pirsgirêk çi ye? Esas piskirêk bavê min e bavê min. Piskirêka diya min ew e newêrek û bêhêz e. Ne tenê diya te wayê tu jî nikarî tiştekî bikî? Bavê min ew qas xirabtir bûye ku ji diya min re dibe. Tu bê min gavekî navê jî. Dema ku diya min bixwaze tiştek bêje, bavê min dibe. Ez ê ji te destûrê bigirim. Ez ê ji te aqilhîn bibim. Ez ê ji te bişewêrim. Ava dibêje? Rewş xirab e. Ji xwe malbat zêdetirîn bi zihniyeta bavksalarî yanî bi zihniyeta berê tevdigerin. Pirsgirêka civakê a herî mezin jî ev e. Eyn wisa ye. Ez vê zihniyetê baş fehm dikim û baş naz dikim. Ew bav jinê jî zarokê xwe jî wek mal û milkê xwe dibînin. Bavê min dibe ez nebim hûn ji birçînan dimirin. Hûn hemû girêdayiya hewina min in. Ez fehm dikim lê divê li hemberî vê rewşê hûn hemû hêza xwe bikin yek. Di nava malbatê de rola herî girîng ya jinê ye. Dema ji me yek tişkî dibêje, bavê min pir hişk ser me da tê û êdî kes nikare tişek bike. Tu bi xwe ji hêza jinê nabînî. Di nava saziyan de jî û di nava civakê de jî. Dema ku jin hêza xwe têke yek, ew dikare her tiştî bike. Û dema ku ew bi îrade be, tu hêza we ya bêhempa dibînî newsa ye. Rast e. Ya xalo tu çima davêjî erdê ne heyfe. Gêjo tu çima davêjî erdê ma ew zêr zêr. Ne zêr vezî. Hûn çima davêjin? Wey ez qet xezîneya xwe davêjime erdê. Kurunçma benda şive nasekinin. Dayê tu dizanî. Ez û xalê xwe gelek westiyane. Me hin xwarina nêvro jîna xwariye. Vah. Ya xalo. Yo li Mêrdînê her der cihên dîrokî ne. Em ê di nava wan cîhan da em ê kîjan cihên bikorin? Gêjo. Ew cî ku em gergen hebûne. Erê? Were di salekî pantî nebû. Erê? Kûp dibinê wê salê de. Hêma xalo te çend cara li ser vî salê xwe helavêt. Hêvê kûpê bişkê. Kuru gêjo. Ew sal di sê tona ha. Kûp ji binê wî salê de ye çawa bişkê? Dayet tu dizanî? Xalê min û kendal çûne Mêrdînê. Wow, îja jî bûne turîst? Ma em dijimine turîst da. Wele ez te nizanim lê ez bawerim ez hinek dişibim. Wê demê çi karê we bû li Mêrdînê? Bi rastî em ji bo yê çalakî çûbû. Çalakî. Erê. Wallahi hûn derawa dikin. Çalakî malakî tune bû. Çalakî hebiya wê haya min û rûken jî jê hebiya. Kendal efendi, dîro nerçûyê dikanê jî.
اي والله يون عيب دكن اره والله لو هجم ناس ذكرناها ما نب ولا تبارزن ها Tamam, bura Ruken var ya Emice bepirsin. Ka hela ememnerin ev çalakiya mezunu direş çiye. Ya dayı tega vadın ne digot ma hun ne turistin. Raste em ji boy gere çi bu merdini. Le çu tesadüf ku le ve dereci çalaki bu. Ma devji turistiye berda u tevli mi çalaki bun. O em bun çalaki. Ne olsa? Dayı ez bawerim rast dibêjin. Hayla maqet tu nagweri û dikana te jî bi te re nagwere. Tu rêya dewlemendiyê nizanî û ev rê ji sebate li ber te têgirtin. Aynen Usaya, ez tevlî Keke Kasım dibim. Allah 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 yekun nizanım beja Beşir Efendi paspore borsaya. Hayran dükkanımızı u karımızı teri minu malbata mı dıka avkas. Ya Keke Şeyh Musa, heke ku teş ticaret efendim bikirana, ded nedve roşede bu ya. Her dükkanı teslimi cebaru kendal bike, kare gidiş khora bike. Ya çe biya bıravşamın çe biya bıravşamın ha. Çabuk lek az dükkanı bilim dest cebaru kandal u nava dusser rojanda bifrojunu bixun. Hun bare lxwa binir. Çuma çijma hatiye. Çe bu hatiye. Hun ticarete be pivanu be ahlak tıkın be. Jibo her tiş para. Avar rast ya. Hayran me çi xira kiriye tu sat bêjî. Yo Kasım Efendi, te çawa dest bi ticarete kir ha? Ya wê çayê bavê min kuribû. Lê bavê min teşku aniya sermaye. Lê sermaye bavê te bû. Sermaye bavê te bi têkiliya bavê te û Xoca Efendi û siyasetçiyan baş bû û siyasetçiyan jî alîkariya wî kir û gêştin vê rewşê. Ji xwe pereyê ku ji vî gelî digirin hemûî jî didin kesên wek wî û çeteyan. Kala hanekî li derdora xwe binêrin. Binir. Ya ji bo çi dibêjim? Dibêjim derdora xwe binêrin. Binêrin hin malbat zêdetir xizantir dibin, hin malbat jî ez nizanim dewlementtir dibin. Kıza min de her malê da pirsgirek heye. Ne dişim min baştir dizanî. A binêre, xalê te cebar û kendal. Dayı rewşa wî û ya xalê min û kendal newek heve. Hevalam dibêj tirsa bavê xwe ez newêrim her malê. E çima çit ke bavê? Li wê û diyawê dixe, niha jî destê diyawê şikandiye. Wax destî wî bişke çawa wisa ke ev çi mejiye. Dayı tu qet mereq neke. Îşev ez û jinê meclîsa taxe em ê biçin mala wan. Kıza mahaya we ji we hebe. Li xwe miqatebin mirov nizane ev însan çi dikin ha. Dayı çend hebê wisa hebin jî di nava civaka me de kesê ku van tişte qebûl nakin zêdetirin. Ji xwe civak jî bi xwe êdî van tişte qebûl nake. Divan 30 salê dawî de di nava civaka me de şoreşek çandî û civakî pêk hatiye. Ev çend kesê qaş û xwe tiştekî dihesibînin jî hemû gemara salê berêne. Aynı her tiş min dizane ne olsa. Her tiş vek weye. Tu kuda diçî dayı? Ediçim kafaya keve. Ediçim mala keve. Lê we hesterêm de neişt. Galek bere bir de min. Çê dengê xwe bilind ke. Dilber, xwe min delal. Gelo tu dikarî 10 lîrayê ji vir bidî min. Niha ji qaseyê bigirim an ji bavo bixwazim. Tenê 10 lîre. Here ji xalê min cebar bixwaze. Ez ê serê te bişkînim ha. Bila xalê min cebar te bi wî 10 lîrayî bibe acîla mêrdînê ha. Ya Dilber, çi qaserê te hişke ya? Eştera dibêjim here malê.
از دلیرم وایت کانا تو بجی قید تو جارا منن ارتی ها کندال دیسا پرش ترا لازمه ها توی بشینی مال و جبر پره خماره بگری نوسا جو چه علاقه باو تعبتك يا تدلي من جد تشكيني قمارة چه باهیسی و تشتیم دجی خماره نه چیه ها تی همو پره خواه بدی خماره بدی وان تشتن يا تاني قنطري من خلاص بو باو مش بو خست او پره که من دو داتا یا چی بو ها پره قنطران نبو ها یا تو دبی قید تو به قنطران دمشی تو دبی قید تو به باهیس دجی یاو بابو او خاله من چونه مردینه و پریجی تبلور خوارن مرحبا جوارا كيكي شيخ متشاوني خيرات مرحبا خالد. عرسينو شلونك؟ جبار بله تو دزانی دنوا زوین آجوتی ده گیاه فریز زوان و کورک هیا نوسه؟ بله راست دنوا بوستان اندازی کوریش درته نوسه؟ راست اری تگو اری اری او گیاین خراب خورتبونا زبزین بوستانان و این زویان آستنگ دیگه عيني وسه زوان نازدكم اری یه نوا بوستانان تو یک هلدکشینی آنجیه دکی ادما که زیاده بوا که زویان جی به درمان زیراته تو درمان دکی عيني وسه عيني وسه لی گلک بی ایناتن تو آن هلدکشینی جارده درته تو آن درمان دکی جارده ته تو آن جیه دکی تیساته نوسه راسته والله دمك افجان نما زويه مداج ده كتبو بابين رحمتي تشد جوزانن دكو والله از شمش كوكي رادكم او دي صدرت كفن از شمش كوكي رادكم او دي صدرت كفن عين وسه اري والله عيني وسه جبار بله تو عين او گیایی ها ببورك يا شيخ موس يعني تأفتشت جبو زانبون و جيربونا من قد ان جبو خرابيا من قد من اوتش جالي فيلوزوفتيا تراغوت هاي ساعات خوشكك يا شيخ موس والله حتى في عمري من تكهسي جمرا بس نكي وسانا قلت بو والله يزي دست ماش بكم لا والله يزي ماش والله يزي ماش بكم يا رب تشتي وصدك يا شيخ موس جبر كلامك تزاني بلي دبي مروف وي گیایی جخواو جمع همیان دور بخینه راست دبي مروفي گیایی به درمان زیرات درمان بکن راست والله دبي مروفي گیایی وقت گیایی پنجارن بپاتینه و بشنه آجیلا مردینه مردین جبر تبزانی راست تو زراری تو جمع را زراری تو دردورا خواه را زراری تو آمد را زراری تو همو دنیا را زراری خیراتی بابو دناوا خیره دبی درواز به تو بس تو بپره ببینی کو وی خالت چه وای كيكي خاسم از حيرانه وان شعبي تي زيتوني ما كوروي عرضي بستينا نا حيران نا خزينة ده هي خزينة كنت وي عرضي نستني خزينة حميتي ده برزن كوروي عرضي بستينا كنت نسنا منكرم بكولن عاصم شغل آمده قالك خزينة هنا نها بقي نيفوان درخست بن از بيجم ام سعودة خو بجربين له ايه والله ام ايدي نبي برا ام بس دي رب ولا راسته خريطة بخالي مرة يا بنيرن شارع بخريطة دستي من هنا والله يا هيلي خريطة يهودية اي إيرمانية اي خريستيانا اموان خريطة بدستخن اموان زيرا درخين هيلي امي ببن تريليونير والله يا هيلي كيكي قاسم يا ورا في عن يادا برده قافت ما هي ببن تريليونير تهاتيش مرة تشنيش ياو ورا في عرضي بستينا براستي جهريلي نالو هركم من باوري بواني واز خاباندم بروجي تقدرون اخ
Ya cebar dîsa tîra mal latê ket. شو صدقي؟ شو قسم مزندكي؟ جخوا نخماته نه چه دبستانش بوده چتره چاوش بوم چتره مشي ديري يا تجي تشد ببر خدي منها لیچه بری کتواری قنه بده چو دبستانه ساله از او قص پره دادم درس خانه گش بی کووالا تره مش انا قلت يمشي درس خالي بله تو نه تانا وی دفجه بر ندادا ها هذا فهم كده ازنا هذا ما ويدفج برنامج نوصل بله تمام مادام سدم ازم مادام هاتنا من ودري او قصد عاجز دكه ويشغي دو دقيقه في مالي ناس اكلم اون چاوا به evre dağfır? ما بني تشد بيجي قالوا از راستیه ده بیجم بابو انا ليه خوش كمان ودري وتذكر موسى بقول نوصل اره تو ده بیجی قید دشال ور بنا من ندی وری avantış sana bir بیجم انت ندوي بيجي Şeyh Mustafa sekne. Cebar tüccarıcı yok. Ana derdi ve çiye? Onun her duji şaşır. نه بابا از نشاشم جبار هات کندال افندی دفجه هر تشتی بردا بابا چی بود دیسا؟ نه قد هر دوست تجدار نکن مادام ند گناه کارم دادم همو خرابیان ازم مادام ند مهلا و خراب دکم اوای از دچم ایجا راحت بالما اره تو شخوا ورا رونی بنا هجا گوتنم خلاص نبو کندال ودی تو çikir. قد تديت تشكر كندا لو كندا بسكنا اجتم بسكنا ده بخوني جاها ولا اكثر بركر وداي كل وردري ده جاري تكفن كوتشا كازارو كي بري كا تربيه گندا تو Xane disa dest pê neke. Tu jê her tiştî kevne şopiyê ve girê nede. ولا تشتي بري كبن وخوش وباش اره پیر دوار اخلاق چانده و جواکبونه دو سابو لگلک تشته شاشی هبون دوی مر بواناج بزانه به دجواکا مای ایرو دا گلک پیشکتنین مروانه و رامانی جی هنه ها Duvarê fikir de, duvarê azadiyê de ji berê çêtir ana. اگر کندال ایرو گه بدان وان تشتا و ایرو ندوی حالی دا بونا کندال جوان شاش خورات کمینا لی دنوا جواکی دا جوانی یک نو آزاد خودی نرخ مزند به او ویا نابینه جبر کو نابینه جی همات که تنگاسی و خالی مجمالی دروه دچه چو هندی نکچو Wêre kulê, weke pisîkê wê ana were malê. Rewşana xweş çawa bû? Kî li cem ma? ولی بابا ایرو باشتر بو بو کانو جم بو دیر برج لور ماج بو الیکاری هم بکه جی هاتون Xwedê şifa xêrê bide. خودش در راضی به کبابه تمام گندال خیلی دیو خالم چون میبینه گندال خیلیه Merak neke wê ana were. کنگه چونه و دی ساعت چه بو؟ بابا گندال چما خیلیه Ji nezaniya xwe keç min. يو اشتغل بيجي من هر كراكول اشتغل بيني تبيجي شيو اشترك بیجم هم هر کراکول ببینم ترسونک تبیام بکرم چون ناف مثلا فیس خواهی جارب تیجی رویه و چو وداره دیسا شیخ موز کن گندال جهنم اوی بکر از ایدی نکارم پی کسی بگرم شیخ موز گندال چما خیلیه مسجرة قلت مقول سردرجة تدي تشكر. Tu xêr ji we nayê. Ez erim wî bînim. Bi şev wan deran tije kesê xirab dibin. اجي بتراتين بابو تا از جیدم اجي بتاعتك كله كم سيزي جي ولا مزج شيخ موز تو ناي نه از نه